Beginilah momen menegangkan saat drone FPV Ukraina datang menyerang kelompok tentara Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 4 Februari 2025. Tampak drone Ukraina tersebut berputar-putar di atas titik pemberhentian terlalu lama. Sementara orang-orang tentara Rusia terus-menerus menembak drone tersebut dan fokus menyerangnya. Yang kemudian pada akhirnya pesawat tak berawak itu ditembak jatuh dan kelompok tentara Rusia berhasil pergi tanpa kehilangan apa-apa. Strategi operator pesawat tak berawak Ukraina kembali diragukan di arah ini. Hingga insiden ini terjadi, beragam respon diberikan warganet. Она сейчас на заход может пойти. Вон, вон! Вон, слева, слева, вон! Вон там! Рукой показываю. Сейчас сюда пойдет. Вот сюда, погодите. Вон, вон, вон. Ложись! Настя! Все, упал. Настя! Держи! Дай сюда, быстро! Полно! Туда полетела. В той стороне была. Сейчас хз. Значит, на заход может пойти. Вон, вон! Вон, слева, слева, вон! Вон там! Рукой показываю. Сейчас сюда пойдет. Вон, вон, вон! Ложись! Настя! Дай сюда, быстро! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.